Ghana for enumerate Michiam. Me did the Rev Obofour. Say many are brave, but any brand soldier or comfort by be or croma or a crow man him. Sikam abrabom bibia. Or the bay and fear me inside the matem a chantra to me so. Alternative switcher that me make up prison. Menfino. Edipa wo kana sema me memfa nche wo da. Me yire. A friend of Queen Sarah. That girl did na tem. Man kasa. Me yire me respecting it too much. Girl need to meet Tracia na ono a cookie story no dey to me. But what she know ni say oya de won tro ho. But Obi on his other video when send the man said the battle line has just been drawn. A kumbiada when even now one coin in Chada. Why video be no? Me no court. I contempt action 5 times. But me wo me papa be am respecting too much. A friend or so for as a kusu Papa, I respect you so much. Okachi me say asem bia me ne sa lady ne wono mentwa so. Ge na kan sem bebre na afa me ho oni ba bia mekum nipa akɔhye signboard o me di nipa jase a lot. Me yire ho nsama waka ne me makura ya wo ma ba wi aso de di o matam. But I want you to send a signal to that lady say me started on so a obeka dem. If I started with her on combium. Na oti asema on investigate anything about me officer hype. But it's a brofona make an omo atwa no ho hia ne tiase a they should tell her say the battle line has just been drawn. So switch high court. No so when you 1 city need 2 city bia. Let's see what tomorrow present. Because tomorrow can present any surprise. What did I come out the honorable Muatem? Okada from Copacho. Officer would 2 million hours as you wish me. What you say me kwasia? Na bema wada wachi the tip enemy. Be bia odi ay me bia anya me ya. Because ube nya me dwuma etimi ka de pecho. But me yire enemy triplet na e wo mo na okaseti a mo ntino. Ade bi ade ayame me kai. Jomro case ba e wona atena ho kire da me ko prison. Na sa wo ni ama wo fam ni se me bamu a. Be bamu bia. You never have peace. Lady na won pe kasa na friend Queen Sarah na odidi na tem kwa. Udidi lady na tem kwa twitwa ntro to me so kwa uwie wo se nsema aka ni nyina no I have a lot of your audios kojo mari ba me nchen one me bra panye ochunoko ko bra me chiao eno mari di ne phone frame me ye kasa eno connect you tapped me. Ghana for man in me respect him, but if we are say, yet you na ya in your fire. Say, Onyankopo Juma, the town for or comfort, I'll fight with my last blood. But it's a baba, we soon Casapa. Me did the uncle say visible. Only say what did you matter, my brother, or you contempt that to some medium with TV so. I cry again now your program morning now. Me cut off bass about Krumaka set yami, me judgment against them. I'll show your camp where power lies. Why they might be brave and few? And call be about me on here. The dinner was open, Medibema. The battle line has just been drawn, and I will never pull back. Send this video to so-called self-acclaim. I am rich.
I am rich. She's saying that. So-called fetish priest. That fetish priestess that claims that she's rich. That the Don himself is talking. And I'm saying that the battle line has just been drawn. With a fake. Obi also a presenter. What you come a presenter? What you say? My own cross checking. My mom and my God because me booma, me booming, me brain and son all raising me. Oka film. We shall see. I will never do this video and regret. Why I never be brave man for you? Make me a cancer. I want to mean share at Halakura and Pida. Only me all. Also, your call near me as Antony Bema. Utichia, me bube. And a call now free no. Emu be brave, me ma. Emu be brave, me papa, emu be brave, me mammy for. Baby will bo on hotel. A jab is so free china corner. A jab is so free china corner. Ubien over Pamacho, I made a chobium. A trona dorso. A trona with Chagumison. A crama toka man or team. It is also TV, no per se credible. Medino, I won't mean your TV. Let's see what tomorrow present. All right. Now, Ghana frontiers here, me Pamacho. Sir, Macra Kofa, case Yaba people mom, Edeko 2 in the Facebook. Lady will send the audio, the DMATM. Hey, this lady, the kind of voice that she uses, and I said to myself that, say me can be Jana, what do you mean go down? I respectfully took her to court because in Samakikano, I'm a businessman, our future. If you are not a baby cry by a gun, ha or the 4 penny will be your baby son is a winyano. But as a baby, also a corner winning, you cannot crown yourself a winner. If I started with you, I swear. And then, well, let me tell you this. Let me tell you this. One technical fighter. Who swore we have now saying in a fias. Obia Baba Bomi Dibia no atem scam and who's in this car? We are poor. You are too poor. A penny for baby in Nimakasa. What you can't drag me swag young concert at check. What could I be obey a feminine? I swear. When I saw Ghana, what is a major concern already do be at Jamada? Who can say to your lady, no, as I'm making our say, baby, I'll go for you return at all, I want to be tomatali. You want to use my wife to be relevant? Are you serious? The amount for the anyway, you know, so where you 2-3 years pain, so I'll fight this battle. I'm telling you. Fafona for be a boozer and say, who is this guy? Me mean could be any go down. I swear. I'm more this cat how much you are caught to near the inn. I mean could be any go down. I swear my dad's grave. Ah, Oba Umwa dear, who bother mana? What are your film? Kwasia what? Me ya Juma Kobana Media Oba. Menya Juma fan Rebel. What are your film? What? As you may be free children. Ah, me so matemase. What can say to me? What did you matem? Why me feel that? It would tell someone, yo, don't you like you Nanya Juma? Me as a canica who also check out. Yo, scam me media come in pen and then I will say, yo. Come on. For 3 years. Professor who discredit him now, man. That useless husband of yours become relevant. Are you for real? The battle line has just been drawn. Sure. Me must have also a dangerous foul. Me now who is
Uniska, the same party in country organ, I mean, I'm a catcher. A pedophobia, but somebody be a man, I'm a bo. Me, Kai. And Yamau, one day. So, why we try to statement now? Kai. Already, and then Yamau. Unim Casa, I would have my casa about your party, but I wish him pee. Unim me on. Yakarasa. My breacher who saw him. Ah, guys. Share. A bond there. Quite research my bond there, uncle. A future call. Your mode in your castle, na yawa. Na Pietro show to na chutrum. What would you know? Share. What could they think and talk about? What Jimmy action are the Betty? Troops are back, Eban. O camp, I will ransackle your camp. Now I can see the and we shall see. Ayana, if you ask him, so we had the nipper free so William Casa. When we sat to one message me, men saw my mano, Zola mon, obia, the baby out, crowding in Jacra, or Papa Minim Casa Pow. But me could have sort of catch you be a friend APC. Me come in one. Me come in one said, what can seminar may reply? I just a call for presidency, but also for Obofour Jubre. A nipper respect to more my and my bone binds are respected nipper my and my bone binds. But me who say, if you are so here for now, I know one. A mura timiji no bayano. Na a marcus yet. Makama no to musa assembly and makama no to kanu to na sore no se bi ma anya bi na me funu da ho ne ya twa nipa kuma to me so ya twa sikadu ato me so ya twa okoto ato me so a ho akra de beba me funu ho ese hunu be no akra wo no wawale me na me hwe na wale aduane tu sikagu no so hotel oda White House haka Queen Sierra, the queen of this higher empire. Egdia oba ehun atikuo ma me fo mpanimfo na kutu sadi no kwansiara ne ka ena akura amumu body video ni gasi asem kwasiafo kasa ho no ne ka no mutenem Lawrence are the princess of this empire na da bia mo kasa ma edin yourself for Obofour yourself na me yourself nti no me kasa na nyame di etu obo ma no ma me eri ano no what you want to be can him? What shall I crab over? Share me donya me when you make couple, you're not about me donya me. Let me break me partners in here. Share all this nonsense must stop. Me kasa me statia kasa when you know your warnings. Mudo pa mama mi soja se be ba soja. Ni aba bi ejabi be free ejabi video so be babo ntire Ghana be se kumo ni pa be kasa de se be babo ntire sha munya sadia no me yira wada ma kiboti bi adidu na tema nkasa wo twia ne wo wia bi obuni ma wade akura tibi kasa tia me yira nkasa wo the battle line has just been drawn and let us start this game. Minya bita, but I swear this time I'll do it. Atuma udi frati akuko bilibere na kobejom. Mudi dini dia grow so for assembly no ya ka to me so amaye. My day. Frame ba munte. Fra sore ma APC for. Akura muka no wase wonu na akwa chagu akwatwere mpra na wo twa de tro wo so fo ni munyamfo ametem ba bia wo sika de bi chiche nipa kanse munu kan kwase asem fa me ho mo bo da mana mo da mu soja no de be hu do baba adwuma no so obekasa hwe ye won kwase afo bi wo wa wo mu bi o manu nkasa da o mu kasa nipa bi mo kwakwa hye da mada mu wa chichi de America da ho
for our that anointed palace chapel ano ne nsɛm ana sɛ ne warning a wɔde ɛma kɔnfoba agrada ɛno no kyɛ sɛ owu ne sɛ maame no sɛ de wɔtia deɛ ni kwasi wɔtia ɛyɛ ɛso etie ne sɛ de wɔadro line no ɛde ama no ntɔkwa ne deɛ wɔn mo bɛko ne filigado chi wanhwɛ yɛ kyɛ sɛ wɔn mayi mu deɛ wɔn mo entimi enkomu ana na enam ne nsɛm ɔde ababa to eye edwaye ɛyɛ de kɔfa ba yɛ nsoso no ne nyinaa ɛwɔ hɔ no a yɛbɛbɔ ɛde ama ahwɛfoɔ ɛne atiefo mo nsoso mahunu bi na mo nsoso mate eye ebi na mahunu sɛ hwan ɛna edi ɛbem ɛwɔ nsɛm no na hwan na edi ɛfɔm na ɛnam sɛ baako nkoa entimi ɛntena nsɛm no so ti krɔwɔ ɛnkɔ agyina ɛno nti mato nsa ɛde afrɛ mi ankasa menuanom ɛyɛ sɔno ama hofɛfoɔ wa wonim sɛ me deɛ mefrɛ wɔ mo deɛ na wonim sɛ ɛyɛ fire ɛyɛ wogya ɛna yɛde ɛbɛtena sɛti so afia ɛnsoroma ɛna ɛti mi nsa benkum ɛso ɛna apia broni papa bi wɔno so ɛte mi nsa enifa ɛso na abusuafo mo ka me ho na me ma wɔ mo akwaba ɔba me mo akwaba bibi abɔkɔ deɛ Nyame adom na wo so e. Nyame adom nso me ho ye. O sire ana kyese o mama nanne. Brony. O si bibia bako wa fa de. Ye de Christ ase. Na we de we ene ensem a ye papa Rev Obofour de ababa betu edwa kokobo a wo de ma eye konfoba agada. We de so ma bi di efri eye wo so na wo ache wadwen de afam de Rev Rev Obofour ababa beken. Then I bet me a car from all right, so Cassa and Sabina, and who has and course so a year as one. And you may happen so actually too much for you now when I was sharing it. But you so yeah, and whom a year. Mechanic say, and you may be one, I am not our years of one. Would that a sorry Cassiano, yeah, sorry Catua, a sorry Cassiano by a lot of people. Watch you and a lot of people also are looking up to you, no. And Mrs. Senka, I was Senka. Only was so. Okay. I was Senka or Jem we there, Emma near there, Eka, because and send you or honor yet a hampany folk about baby Muya said, do who ya the M, do who ya swine the L no assetry. And this a Cobane says, Bibia, Banner say, who ya so upon us, who also saw soon as a walk and once a man. A yana a need ya for the mount, and so ya then, and so at it. And see to me, the Nakam is to say, I'd rather do be any no being in the swing by no being senior or see for canyon some year then, Effa. And to say, walk for your so for your crystal knee so no. I wouldn't say any power or make us your con for barno. Nanka, which you knew them is to say, I was Uncle Boone near them. A goose was sent a beya or be Moses a gunner for I want to be pronounced any day, and Sadia. And in Canami, Mrs. Santa was Uncle Boone and you go to say a beya or being Yana Cassette, Cassettia. If it's a gun and I wanted to be good to have you want to market Swabia. One or praise you, no, also Bessa about the cassette crucifying him, Zene, Yadito 2 years to crucify a Bible. And Tinami is say why so Ponya, he says it to be a lot of people look up to him. No, so from Kit also as shen as you who see a bibia every new honor. Now, Mrs. was Uncle Boone near the Eguso. Because the best answer for a fool is to be mute. Okay. What I say, say, you say, Prepo, can and not only now no way to choose for my not by you, you don't just also want to choose for another wedding. Would they acquire them? Money for not to choose for non petting on your uncle. Okay. What I say, but see now, a grad that can now swap a can as all my warning. And yes, sometimes it's a nipper, or baby, now I know what defending one more beyond so. As someone pass me seek and yet, but me, dear, me, Yansen, now comes to say any question for Eden, or come once or send or cannot know Eden, a two, none and New Year day, it was because any fan of mechanics who wants to so. I mean, Nipa know everybody will see the person to be so. Where were Jimmy for? And I said, you're so for no elbow day, and you mean answer. Yo, Messai about so a BML or one seminar walk and about Usha Rev Obofour in response and I said, one and or the Ama Agad and I say, I'm going to see. Well, if you are near, if you are kind in Jimmy too, Nametan so, but what's here Obofour Nenumun Sama, your kind of say.
agrada started hardway achi Acha 3 years. onu wa edin on kasa ana yenum bi wo ha wodi atema enye ya be wo special people e we your life mo a o ka ko ka omo a na afa wa trigger ye anger so ati ase he na obofo o kasa nya o so wa edin ache on kasa se wo agrada to start de bia o ka fa no ho edi na atem na enim so obofo so de wa popular no hu do so de o kana asama na ha ko ba betinti na ye ni ehu ni se agrada na for trend ana sa so no obofo no so hu ni se ebe na obo ni din for trend nti ono so ti ase asa nti no wan kasa kwa se o ti show business so ati ase nti wan kasa ba woti mi atena ase agi hu ehu se bebia kon edoso ya kwachi aka ne yere anka ne yere pa asa so akoka ne triplet na omo o na nsen ya na se wan kasa ende asem ba bibia o yes nsamfo o de nti wan ka obehwe na wa cause trouble for yourself nti bi hu ni say ni obekai wa edi ache which is normal say na o kai no nka first na agada start here na no di share na ne beka say o ni Obofour ye ni de bi nyame di price on ko de ni to na o hwe nyame anim na or ignore we comfort o ti ni you see the ni ya no nti exercise but we dey wa edi ache ama wo say agada so hwe na wakoyo obi a atai eka amount 170 or on so creative crowd ama no near your canon na ya nkofu bi so e dey and amount for silent means what consent into why you din wo de obi tie tro no so be hu say oh and then say me agrade e ka ni na ayampa itina o si mesi ntimi yi na no so what you say into what say obi hu sa na advice ogu amount for ni elima se pin so what you say into wa onu Obofour ma be yi na no a and then you be able to say silence means consent in the next and you agree I can't for Obofour and we want to say like he taking up the stand to not to defend himself or by no kind clear say and ya about onunti and no bass or be in but emu baby agree that any assembly copy agree that assembly copy any any man or share one share and the man of many our be and the particular me into one share na enimguase bi akwakoka ne mma no abeka mu reputation kwala mu nim hwe anka udi papa atem udi mama atem de nkwala ne de nkomo fa ho ben so what I say ntenu mo hu se bibi ya afa nche ma befa no calls one kasa and as a man you have to know how to defend your family so what I say ntenu kwa no so sure efia said de na wo kasa ni kwan so wo kasa and I say Rev Obofour de nsem no to jono ma ye hu se Enkofo dodo na esori ani din ena cheso mo dia ye tweapia na mo di twi wo mo se ena oye all court ena wo ye sei ena wa ye sei ena wakwaje aduro ena wo bopa ena okun krofo okun apemfo wo ye sei ene dey se ebia wawu a because of ensema ya kan fa no nti wa yo kra ni funpo ebinum nye wo ma dwen se wo mo beben eye ehum enti se wogina saa ade no so na se wakasa ne boni mu eno no se wo se wakoye so for de nkedi kwa se nka wo fi wa trade de nti a wa fi no because of ni reputation that should be oni wono mu a obe wona nkofa ba be ka se oh we dey say na no wote o say na no wote na fe ni funu kra ko ye be ja to no se ye nkonkonkosie ana se like obi ankonkonko ben no enti eno ne nyina so wo di gina ye ode be ka sai eno ne mfom so a wo ye ya na oh there be onya mfom so ye mfom so de me ka se wa ye dia na me di atro mfom so de onya bi e se de minia ba ye de ekwabroni esi mu pini se wa ye dia ye den ache enti se wo kasa na boni de onye biye but me de na ka misusu se agrada akapa konfu ba ye asebio ye se han ni sumu de nkenye den eni chaka biara nunti ene ma me gina so ka se o ka be yanka wakoyo so kupon de ye wasofofo bebre wo hono ye fa ye papa ti video show anye de enye faton chensem ya ka papa ye hu de nsem na ojo no ani church members cry de eba bonti be ka so papa ye okot papa ye say so no ani chocho bu chokra ba be kan ebe ye de be gina bonti e kan nsem nyina but papa na ye de empia ba bonti be defending no da say ya na say de bible because say ye de ye nyama enuane na ye de emumu nyini na otwabra nu adura na ye be de ye be hu no enti no mi susu say enka onu wakoye sofopon ye de enka ne bi isem bi say no enka nu ka so ye de oka because even Ghana ha kran so go pe wasem na wasem ba omo amasakwa ji asem ye de ekun e de ma wa bra wo
asem say Rev Obofour akwa koyo bia na nsem eba enkofo anhye da enje so nka because last time sa wo hu ani eba ye de nsem bebe to dwa ekeka ye nyina wo ye due to the extent o taking action and say so wo hi krampo ba bonte be ka say enkofo bi na ebo ne pa ni say enti say won ka wan take action and ka still na do na ba dwen say dia abrante ne be kan ye no eye no kre enti dane wo so wo ye din wo won sam so dane wo so ye din because of say oh yeah obi a people look up to ana oh enye ni sa but I feel say in a way no so no there are some things when I'm here show say TB Joshua me dey ono asaya example me show say nsem na Africa no e fa no on enye no kre o e bia no kre bi so nya no kre but the fact say one bambe gina TV so ankasa doesn't mean say one take action. Okay. You can take action off the camera. Okay. What you say? So what say? You say the person me see na here the air can as say near cause So wa ko nipa ne go nipa ne chen kwa na ye wo off camera obetimi take action abran ko funpon ye dey hunu say na why the action na what take enti na ma me sense to dua aka say ye me femu dia enka who be take action off the camera because wo say na wo ka say obio hu ya ye de hu say na me sense so no do ate ye so ye de hu na se kire ni palo ka say alent so fo pa me kwa na ka me ni gidie wo so fo bimba me hu ni say na wo so church ni say na wo si fate no say me nya gidie bi ye de wo mu na wo pa so gira wo ka say me donya me wo yes you get it intina amma me ka say you could have done that off the camera instead of say like obe or the camera be seen anima or be ka insem bi say Epia, ukoko ye sofo na so obi ye sofo a. Dane da ye ka wo mu ho ensem. Akwa ye sa so oye sofo ntino na ye ka che so onjai emanenka. Onjai emanenka. Bibia na wo sa sofo edi ye eye nyame ade because ka se me ye nyame ni pantu de meja ye kon ne de amenyame. Nyame na enkum. Na ye gu hu fi. Enti bibia ne abeka wakum nipa. Wanum nipa moja. Wo ye awkward. Wo ye say wo yiri ye say o ma ye say wo ye nyame ni penti e wo so unja ma nyame ana say e wo so won stand up on your own na wan kuma because em say Bible ne say o so oboa de oboa no enti say wan kasa ene ye ana wo kasa ene ye wa waka o so oboa de oboa no na be ka no sanka Bible na san so a che mo say wo yo Christo ni atokwa bi wa uja e ma amanfo kuma but e do certain level bi wo in life as human if you don't learn to stand in for yourself so now okay osho bwa no but want to be take step na and e be osho a friend is from kokon ensane emba be kuma enu ti na yini na sorry etimi gina ya na so e bon pipe because I am bon pipe so we gina bon pipe and e nya na ye pe so what I say and me say me won say no oye no cannot plan so because looking at what you said earlier on you go back to what you said earlier on and ko ma me yi anu a anko obi ambe hu say asema ye keka ni na egu nu so no de ntwato so what I say ana asem so de esi na oye din e wo ho dada kre say na agrada keka nsem oni na echi ma ebedu bebi ma agrada nya sori na Obofour di obi e de echi ada ya because him so okay Obofour enya anu yi bia eye de e famba na ese me woka ni na eye no kware so what I say it was onya sori na onya pega na no no say Obofour pe no bi e de echi obi a ready no onya views no obi a kana adwen echi but say papa no MP amba me yi na no a and obi a be conclude say ne woka na de no anu no to me who ni say ba no ba ba ye no e wo mu say like nipa kwan nye say na o kan efia kan ye say oye why Christonia why so free DS say ka oja ntokwa ne manya kopon na nyankopon kuma no but why so for so no that doesn't mean say bibi bone na say koso a say ye de oka ene wo so fudie ne ne okay bibi bone koso na wuntimi nka wo so fudie ne ne okay so what I say nti we cry an example of you being what a true leader okay. So what I say so we want to say no kwan so no me patchon be say me see so me make some corrections bi and yes say me ka say you me can say choir of fast so kasaye no and yes say bia so o defending no no yes say bia enye ne kwan so but na me die kan ne papa mu no nka onye no off camera because there are a lot of pastors and kofo aka omo sem boni a omo amegina
camera so there. And also man back live YouTuber man bekasa, but they took actions backstage. And the funny thing is, Nkofua omo ate asem no, Agrada had no on camera, and the people who heard it from Agrada. So as I say, if you go into backstage, people will only call you a coward, and people will only see say asem na no quarry to work with now yan katapo. Agrada no there is a possibility some go be better no about that because one thing that some yan no quarry to want me and back out and can't tell na aba me nche be pam to na so by na you also what me ada na asem na kwa ko be and you want to say and ka say na say defamation be defemu obema dipa na retrace through that same medium and now be defending through that same medium and can ne kwan so say dipa na defend no so no so be defending no through the same medium so I say Oba yen hwe ye konfubaga na ka yi ni se o ye konfu anka woni asofo adie nka munu mo eni twaka nanso ye hwe ye maami yi a dan da wo ba ene wo tini yi sofo we di tu anu wo be kro no wo afa so en wo mo kasa no so ebinu nso so wo mo tena se ebinu so ya asofo a wo mo so be tena se a so wo mo de e kasa ena wo mo to dinsa wo so no ebinu so ya asofo ye hwe the likes of yeah biblical onu ni se no so ye sofo apia biblical ono so na oye sofo okonfo ba da ne da woni asofo enedi eye ensa ewo so wo hwa den na ebetimi ama wode nani ebesi ye papa Rev Obofour eso se wo tan nani anase wo ka bibi ede etia no because ekane na yehu ne senka wo mo ekleke ede na be wo bi enne wo mo etise se ade abeti na so wo mo etan wo mo ehu Since ka se eya troli kanu ena de bia so me ka se ansana obi benya obi ho asamakam na bi recycle o ti ate yenye ntagrada konfuba yes but se bi o fe konfuba no nche se onim nyansa anase no nche se na jinye de ena ho agrada o tie ni kasa yema o tu se enta no na sofofo ye den eba ni chempa beji niema de ohihye mo sori ye den ate me nka se Rev Obofour ekoko dibidi ye de e de che but the moment ebinum se na me din kasa se ebinum no but the moment you become friends with Nkofua, they begin to tell you certain things are not for more expected say. I said that will be BBC ama why then we yasena then epie. And the next thing I say enkomodi die mo say that I'm not Rev Obofour mu ye free. And enkomodi die mo na say bi also ye mu chia ensam ye de epie enkomodi die mo niema ye de epeja na ho. And say me one na bia me say kile no Rev Obofour kan bibi. Oda nipa no so die to o ka sem kire obi a wa gene se nipa ne fan to ne chim to na da ede o de ato ne chim ento wa chese asem beba anase woni nu ntem be ye basa bi no wa ye de no wo yi asem na ye de e de ato o ntime mi gidi se ye san ne mai bia na ma agrada ye de e ya sa akonya ne di gina so a e ma ne ye de e ba ne e kan ne nsem a ya o kan bi di kire asopofo nye Rev Obofour kwa most of the person because oni mo pobre oni mo dibe oni mo fa so a omo ye de omo be ye bebre na be ye de omo apija eneno enti no what I want to ask you what do you want to check am na ye de onya kwa everyone say bi otofo no say who otofo no atofo no bi say wan kwa agrada wa so me pese won chere me say me be say ya there's no way she will get that opportunity and get closer to you even to the point of disrespecting you as a pastor because of who you are for you are the mouthpiece of God. Who na okasa nyakopon kasa who na okasa di ma sorry man ye de e ko mu etie enti kracha ka be na ka woni okonfuba ye de ewo but because of make the kita mu dia woni ni pa na ye de edi emre bia ye de etwemu enti na ma sali pa na nya sa akonya se mi ni utie se ma ni mo me bon ko na ma kan se bia chewo de to bi nya sem poti bi enti na sa ye de aka pa me hu this em ni we di ko ma ko dum pepenfo bi ansana and sometimes it's when I need your brother no Obofour na kasa ni nkwala cry one no kwa no they have connection with Obofour they have connection with agrada what they say into the more na who feel it so feel it so me nkwala dey so mo they are working for me they are doing the work of God no
they are snitching indirectly kwa wo talk for me the wo ni say nyame after dey dia to say bi bi say ye den to chema it most of times na nya stop one per se but eye ni nchiri nko eye ni nkwala na onyo mo night no omo no bebre na ne de information okay yɛhwɛ ɛyɛ kɔnfoba agada sɛ yɛ ade a wafa anaasɛ dwumadi a wafa de ato ne ho so a wɔyɛ sɛ ɔexpose nkurɔfoɔ anaasɛ ɔka ɛyɛ nkurɔfoɔ ho nsɛm no sɛn na wohu no esi ɛfa kɔnfoɔ wɔ adwuma ɛno no because nkenim sɛ kɔnfoɔ deɛ wowɔ kɔm dada ne da wowɔ dɛm a nti sɛ kɔnfoɔ da ne journalist a sɛ sɛ wɔtumi nya abadwafoɔ sa no wɔ mo nsɛm kɔnfoɔ ɛyɛ wɔ adwuma ɛno no na ebinom nso so ehu ne sɛ yɛdua ama ne ho kwan a ɛna ɛwɔ ɛdɔre no does it mean sɛ Rev Obofour no na pɛ ɛna ma saa nneɛma wei nyinaa ɛkɔ so ana ɔwade nkyɛn ayɛ sɛ na me nuabaa ɛkae no nkɛnoa no ɔma ho kwan sɛ wɔn sɛ woka sɛ they were close then so ate nti wɔama ho kwan sɛ ɛyɛ adwada bɛbɛn na anka ɛyɛ dɛ ka ɔno nso ɔnya certain information na ɔno nso ti sɛ ɔwɔ wɔn ho ɛnfa ne nan nsi so ntumi nka ne ho asɛm ɛsa nti ɔno wɔn maa ne ho kwan sa ɛnyɛ saa adeɛ a nka ehu ne sa ba yɛnhwɛ adeɛ o Obofour woyɛ nyame nipa na nka nyame nipa deɛ ɔne kɔnfoɔ deɛ eti de na mo have relationship so ate ase ebi ana wɔtwe ne na batini to mu na saa brɛ no ne ma sɛ ebi evangelism deɛ wɔn fa ti hyɛ obi a evangelism mu na kyɛ sɛ ɔyɛ no ɔhwɛ yɛ ebi enye yie no na ogya ne life ma now sure that some people will be you can tell it if they really want to let certain things go but when ucha ogada de nyo ojine mu no ojine mu mutu say the GDR no so so we can call this as a normal cordial relationship about omuntem so what you say and say mo ni obi have any kind of relationship at all and say we hwe yi e wo de be a mo ni nipa de relate and you be bia keke and am ba hwe Obofour uye nipa like what would you also amount for Diwechi what trendy would you reputation very very high. Everyone at all would like to step on your toes and then friend with you or use your name to become important in the country. So you should be careful with the kind of people who are on your made or mobile related. That could be the mistake and also well, and the big thing is obiano question me say it's either or ready Obofour also from onyame nipa de si de na one okonfo de anyon so what I think when you say abonte na okasa no anti na mafo bedi nechi no because they know the previous relationship between the two of you Ethiopia no okasa obi no say yes any you can there no because they ni mo so what I think what am ho kwan sa and kasa the way in the first place emma and I thought ma ho kwan so mel but so say nipa de who enim sa na mafo person mo bel say o ma ho kwan say nipa ni pom bel nfa so we share the way I only nipa bede and yes nkomo do ho ha or you so oblivious to the environment say obi wo na say dia on oyo call or phone so and we opinion or thinking no kasa o kana nsem ni nebu ni sister think is oh we dey say you we no ba na nye me na kasa ntino na dream is we na me na kasa ntino afo bua yo otu wono ko na o ye no otie so I think you should be very very careful. Okay, so who na cause bi o ha unu obi kwa ko ye for be excuse you what go say fa no wo no ato mu no akoko have that call ni people you no know say o ka what you know say o ka o ye and no obi ete wa tripen atu book affording it for secretly you don't know. So I said, so you should be very, very careful of the kind of people you relate with, anyone environment also. Okay. Now, dear, ama young papa, Reverend Obofour, Wabantia, walk Kasa, has what into the name, Emma and Agra Day, and I was a BBI, a bakery, another Uber, Musi, and Jack, and a war a year after year. Then my papa, the Bofu, and the poor papaya to say, and the near Bria, and to the answer the meaning now, Emma, Nana Agra Day, ASM. A tender TV show no elsewhere no, and as I say, and for 4 year memo a discussion over radio too.
na ne na kwada na say the cameraman na chese woni ni bi duma chese wo ko be bia na bi ni a program bia wo no na one no eye sanse wo twitwa bibia de ema no wontua eye abrante ne ka according to abaya stella na ode ne nsem betu gya no na wone sa obofo cameraman no na etwe mfa wo mo hyehyɛ ho no na ebetru mebe so fa ye funu ne won kɔ ne ba na wo busta no say ma be ma ne ka say chese Rev Obofour entua eye ne kantita aspect ho no na ye ma mi efa ensem no a chese wo digina so no na ama ne boafu na ahwefo moma yen kokotie san komodidi na ekɔso no eba na etwe no ya memeje ya hwefo nso agentwe emfa ho cameraman mene na atena 6 years ni one day yet ho na ose adwam me pese me do kwache mebusuafo wa Asante Agogo adane dru ho mpacho mene no koye ode me kwakire o maame ode me kwakire o papa ne nuanum nti yesa bai na ose adwam pese ye warrantim ti mema mebusuafo aba be ye knocking pacho knocking nsa nsaniye so adane dru ho no ofre me no se adwan papa mpese obebo na me se aden o se ena nsem papa epenyi wa ahemfie nti o pese oyi obi no no omoba but o try so no papa beba na me see you me to one ofre me se o no papa eba na me see you nti ete ho no omoba aye o maami baby o papa baby na chiame nso baby ena famous or you movie or a moving director sa produce movie ena onu ani nua Cassius onu nso ye director o baby ena one cameraman bi oni na take care of the event pictures ni videos ni nyina onu na ye nti yet ho saa na o se me nkwaje list mbra me kwaje list ne bae o she date ebedru ho na o sa prospone e ho na me fa efu me nyimo ye ena o se adwoa nyinse ne di kan ba na ye pa na se ye nyini misum 35 or 37 nti se nyame ya adom kra na ya ware na ke wo mba mienu akensin ye na msim pacho yo nti min kipi nyinse na msim mi akra nyinse ne mekipi nti okwa akra aba nti okwa akra aba ye no ena one me call me bisuafo ho de koto omu enim se ma fa efu nti se ni se na aba ena ma me busan se mo anya de kra abra ma hyede se du ha mo be ware na o se ma me sew na me ya adom na owo a ye to akra ni di ane de aware aka ho ena ma me ti ase na o se wabo obusuafo amane na o se ma mpa chan ti ma me friend ebusuafo na ye se wabo mo amane ampa nti de bia okoba Rev Obofour nso ya na aso tema akra na kumasi nti de bia okoba saa nti na misumi ye adwuma of pharmacy minya for man mete wa na mani su brime me hu betin fifre saa just 30 minutes me pe baby da nti na ya affect me na okache ma mi so osre me so okwa akra na ma me betina me nchen na won hwe me because of symptoms na e ba nti pharmacy man me nti me anye na me break ye at the 4 months no nti eti osa na osa adwa he say akwala ebeba nti ye mpedan na me see you me to one of friend me from Accra say when ya dan was stadium nti no deposit 2000 cedis na me sympacho you nti e wo hwa na osa friend me say guy na o hwe fie ni say ne ya ntina fie ni ya ne de ni say e ma ne fa fie ni mo bia dan ni mo bia nti wasasa ni back ni 2000 na me see you ndia wo bekuma se ani akopa bi nti in fact oba ye kopa bi anya bi de benye bia na tese de yetimu no kura yesin de ekonya aye nti mitwana msi de bi ese mbrenso ko nti kwame scan 2000 wo de edem ho ne yefanye painting ne yefa bi miso me ne akwala ne niema no na ye ntutom wieye na ye nto me ne akwala no ho niema ne yefa scan no ento ho no na o se ye good idea wo nso akasa esa ade asa ade chi a me pushi scan am na msi me pacho you Tade chi na me busa ni say scan wo here o se e oto ho na sofu bi ba say o sre no mbo no busa 2000 to adani scan man na me say kwame unim say ye hia sika ya de o to di sika amobi na o sa adwa ha ho 1 week de be ba sesi a na me see you mate 1 week dure na me busa na o se sofu no mfa man say ne na sofu no di 2000 be man de a anti na mpacho minim nti fiti honom no on sani miska me continental na me amisika na me de ko ma from ma me so de nyabotem ne be kasa me friend atam open no offer opa onfa nti kakra saa na me de ko me ma me ho se me kowo me dru ho afede na asem no kra asai me friend na wonfa age se me di strange number na friend na wafa
nti wana me from ma say ma me ne akwala no kra list kra ye ntito nwie yo kwa me nse ni ska no so Obofour ntwa ne ka for the past 5 months ne Obofour ntwa ne ka da e na so sa nti oye na so de nya abotro chi na obese ni ska nti ade chi na osan me 400 ene ye de kototo nka ye me ne baby ni niema no nti nya me ya ado ma me wo ye me wo wie ye no afede me friend kra wonfa or the gay be any start otumi group no dey me busa na also no lie otonwum or Rev Obofour ho into one day me to her son or friend or say adwa me say yes or say Rev Obofour say gay be ba no ho emergency so on working on ware no man and I'm saying o ka kire ni say or say me ka tell say me no baby no Kumasi yakwa no kenkura na msi yo nti wana me from maame and o maame say adwa ye nim no baby a wona abusuafo nim nti de ka wakoma tu ye na msi mampache ti me ka share me abusuafo na msi de minya abote me start to osa na wasa afre osa adwa Rev Obofour say me ware girl na obema me car obema me fio obema me ska and I'm saying into your opportunities wo ho oba na me adwuma papa bi o osim prince na me ware na me ma 100 million na me si check me 100 million oba ware amaya ahwe na me cattle line na me from maame and o maame si say na kwa me ka na me sin ya oso onfa oba bi an ba fie nti de nya abote na me si ma you nti me ti ho na oba me wo ye oba pampers baako wiper miensa mother powder soap and order by no 100 cedis na me say obi a wakotna for so many months o ba 100 cedis na order by de o se Rev Obofour nya ntwa me ka de bi o ka so be surprise me me who surprise kro na me see you until last Sunday of January me to hosa na madam for be friend o sa adwa me say yes o so we me see me wo fie o se share kwa me ya mo abensi na aware Rev Obofour asor ho na enya easy ya mane ka edida social network ni nyina ya mane ka ya mane fie ya mane ska say kroko driving school so now on sha kwala no on seni eska wo ho anu aseni 50 no aseni 100 o say still na Rev Obofour my school on twa meka kwa me ya mo abensi abumi kwase apa me phone kra da ho new phone 1007 obefa phone o sini phone asay into osem ye nche Rev Obofour betwa ne ka me fa phone no ma no Rev Obofour twa ne ka wi a na odi me sika breme or the phone na breme be si no fa me phone breme because me so phone asay me use WhatsApp on fa phone ni breme on person odi be breme e dan so ana me ne ti wo wire fa ti dem back rent ni since last year renew year on high dan ma me ni akwala no busumi bia on fa akwala no 5 million on fa breme no afen so obu mi kwase apa me je no 5 million 500 million nya de a me ti so Usia Kwame Benson way. Me pacho na mne ne kwa so na mne no ko obi nim asori ansa na obekọ Rev Obofour odi nkwasa asem na obi nim pam Miss dey twacho hu na yeda be me pacho be September mu ho ba ye no e na mebusanfo busa ne se no mawo nti da be no ba beto akwala ni di na moji aware na ka ho na oka se October ye last year October no nti e ba be na mebusa ne se obi a wo se be program bi say mi hu se wo se niska o se aju anya abotre na masase bi kura wodi odo wa no me ton nti me dia ye me start nti ska ba na ka me dia ya ma ya to akwara ni di na ye dia aware na ka ho till now am beto akwara ni kura di what friend o friend na offer me friend bi a o se aju amitike mu me from nti nipa ne ka say was started driving school ni na ma me hu se o tike mu a was started driving school tike mu a pacho me ni Kwame Amo, good afternoon. Afternoon, ma. Wanda ma wonim Stella. Pacho me ni pa. Oya odan. Pacho no e me girlfriend. Braba na mujai. Pacho. Ebra me ni ja ye. That time pan say Pacho make date natural. Bibia ho no make date natural. Me ni na net, me ni sala na net. Be me na me tu kwan na me kwa na me ba. Na before say me be hu sa Stella no. Na me ni obi na wo ho. Me mari hu say no bi no ni pa na ye mistake pinti me na ye de ejai. O ka che Stella say wo ompra na ye mfom so. I mistake pinti me ni hobi. Me ni na ejai. Because ni pansa ni me free me nchen ekọ ya wa ankra me. Me ko nwom ba na okọ. Ana me bi hu Stella ana me say me po oni etna say ye movement. Ni Stella na ti. Me mani mu say miska me obi a me mani bi. Because that time me twa movies. Me obo me di okun aso do ni me na afi na wo ba me cameraman.
miracle han obi ani me ntina minyeska nti mo ska me mani be meni no ho no okasa want to be as mo kan say ono no Stella na se ne nan fofo si obro me so nam na wo ya wo ka say na kire wo mo no so nde ya wo ka hwenam se ho hia yintwa so ne etwa so meni ni din kumo no ka che me say o guy bi ho no ma guy ni ba be wana guy ni wo landing guy na be si fie wa tonsu amano wo be si fie wa tonsu no pese wo de share no Stella ne nsa nam obi oba be wale wo nya nwale wo de e de no be si fie se wo na kohwe fie no so ma no menti ase e me na ono so ka se wo ka che so ma to ton ne man ka guy ne be no de be guy ne ye wu to ase de guy ne mu ade ka ka bia ne odidi na chem enti on pe guy no be o ma to ton ne ma nam so ki ma se no lie last day man bufu Stella enti na me fie no enye se me fie no me madwuma sei enye adwuma enti se minister enti enti ama Stella anya bonda kwa am kache se me na jai cry na dan fu ye fe ne Mary omo kosia no mudi nkoma no asa be kan the same asem ko na chere se enam fo no so bro snap se we kan waka 3 times o ba dia na wo de bro mi so wo ska che me na se wo fa na se di enti na de bro mi so hwe wo kasa yi asem ya wo kasa ho amen kasa ho biem ta enti na me mfre ni biem onyi se nyame ho atem dance ni na kama na me wo me ka chere se onyi se no wo nye de e ma me oya wo se wo adwuma se eska ni wo de me wo abeda ahwe me na am si nyame na hwe ba nya nipa na hwe ba to the nyin sene ba ye nyin sene ba ebi wa minimum no apoma kine wasem yebusa no so o ha situation na ye wo mu na scan point no wasem na am so mati ntemu ho na me ge na mni jaye no me ko obi no na o masoro ho me speaker na o masoro obi no ho a me ko obi na me ko hu no no Benson na me say yes na me ni didi nkomo no say ade o ye de me mfa chen say ni na me so me ni problem kra ana o me hu no be ma so de o hu me home ti adada de fa chen za me kasa ana me sa ane ge no ade sa na me ni ko fie na me nsa akoka bo mu so it say na Stella so da so wo ho Stella ona me say hu na me say so ye de ka bo because na me niska ana nyankopon en na me twa to ge no so sabi ne papa ya adwuma o ADB bank o e bank manager ADB agusisi e ona na e bank tikem bia na busa na de bia na o de man entu Stella wo be ka kire me say onyin say en wan kan kire mi o e gi 4 months o ka kire me say me tips ya say yes wo nyi wo say say kan ye mi aka wa ka kire me am suite 4 months ta ba no ka kire me say nyin say na mi ana ko ka kire me a ka me ka kire say onyin ti no wan kan be say de nyin say na de nyin na me say fine wo wa plan me de me man boy me kra we doctors what can say a miracle at the age of 10 meba me see dem say nyin say wo boy me obi anfra abrochen be see sie se ko na obi a wudi asofo achi na utumi kam ma me no bom at a time me pacho ge ti akwa ya sa ne se o se na ono no kuma se Stella okuma se ana me so adwuma no ko se ye na me wa akra sa nyame ka chen se wo mpena wo ba bi a wo konkra abadwaman pacho enye sa Kwame unsa na si ha no e chese wo kosra busua se woni omudi hyeyi atena na nyam bia e ba wo se wujan no okobo busua na mane me pacho ma nkobo ma mane ye de na utimi ye wedding ye se wo sofo ama oka ya ma ofie wo girlfriend ni na e ka o ya ma ofie ya ma cash wa na wo sha se o ho anu aka chen sofo se me ware we ya obema me fie mutra ye pa pacho mo mi ansem na waka ni nyina no ti na o start ye na obusa na mi se obebusa ho nyina sa so waka ni nyina se me sofo se me wale me sebi obi ntimi ndi temu ma me se ko yesi na me yo aso na be ka kire no Stella busa no wa na o ka kire me ama me from ma me na o ma me ka kire me se omunyi oba bia ka me ho me na ebusuafo ni o ka den na kire o ka kire me se Rev Obofour so ware oba na obema ne ka obema ni fi obema ni ska ta oba na so no ware no ai antina me bus me ka kire o ma me so omuni mo obia o ma me kra tu ni na me wo yo ba fie na o se adwa yi picture ga ni picture ma me na me hwe na me yi kire na o se ayi phone ko ebusuafo ankobi ma me ne papa ma me ne so omo ankobi oni ni kuna ankobi sa na omo ka kire Kwame wote so omo ka so omo be fie am ya ka asem no o ma me papa nyina obi amabi oh yeah you from wo bra wo ma me ne wo papa nyina ma bi enti ame ma me amabi no me ne kasai ana se obeba nti ebe ka 2 days amana bana me mi nua la go ye no operation 4 days na won timi nsole ye no operation nti ma me ntimi ama
Enti me papa nso papa de me sense say wo mi nyina wo hwe me enti me ne ne nye bonda ko. Oti asori dem mponi. Since wo mi nyina wo hwe me. Ahwe me da, afman ko student ne eni sala. Yo, sisi ade se obi ba no afa se no. Na oye adwuma unti oso unyin se ne nti wanya adwuma. Enti Stella de wo je no come on te. Kwame Yamoa Benson, Mr. Yamoa, mpacho me jo 500 million. Edan na me no woti a 1 million renew since last year no. Edan no so da ho. Rent dan ma me ni abofra no. Akwa no wan betu ni di. Busumu bia fa 5 million bre no. Afen to me phone, new phone 1007 no. Fa me phone bre me. Na he say kra me nya phone. Me pesa me so me cho letters na me de ko page ma na me timi hwe me ba me titi me more na me de sha kwala nti fa me phone ni bre me na first kan ka ho na fa bra na ko renew you rent no wo de anase rent dan ma me ni akwala no Eh Mamba to meti. yina no Me pa cho de me ka chenya ne say oba na oto na me pena sem be won ka no kre. Ense me bro wa kan sen ka ma me yi ano ma akoma ono no say mi mfie no ma say say wo ye ho me nya dwumo. Beke na me ne ti no hu wiki bia me tinga ska 100 cities ana maka chen se me no obi awo komase onim wo ense oba ne sika nti na ape no o se on se no adwuma bia ni ho enye sika ni to se me ne wo dada problem e ba ni bleki ye ana aho kire ba no me friend no osa aboa me se de be ya menye sika dia hwe wo oba we say because no so mo sika koto car na me dia ye Obofour so chia wo ka every month so chia wo ka si den na oba na hwe Kwame Yamoa Benson. Esi den na oba ne na hwe me yobi a me kasa no bi kasa me kasa tini ya no ma yi hwe no o ka do be kan wi a na ma me bi sama na de wo se me so me ka no because kana me ka ho na beti de ka no o kasa me di sa o kasa wi na me kasa no wa sa agwam ma sama me ka me di for kwa na so ma me kasa ma o de me ka na me di for kwa na Kwame kasa me ti o be se me ma ne hu ade bi se wo si me hwe no wiki bia de be ti bia wiki bia nya manto me se ske no be wiki bia me try up and be se there ska ko kra no 76 2 weeks bi na manya sika Sister me didi me breastfeed akwala na akwala na wasani ni 50 70 no me de mesi de didi me breastfeed akwala no me ne pampers unim no bo edan no kra na hiam de bia ye frɛ me se me betwa edan ne ka wotu o me frɛ wa wotu ni sika one worry to ni sika so for driving school me ko driving school me si bi mu kra na me si bi mu da wo se obi si atoka ma me ya ma me se sense mo ka nyina so nya no kra uko Instagram cred ho the Obofour de ma wo no eda ho obi aka wasem mampa choti me wa ba sori ho na me ni ho okọ asori okọ sofo no ba akọ ho ekoku sai na me pesa nkokoto sofo na mu me ne ye adwuma na ya me pesa me ka ma adwuma mu asem akiri obi 1 year 2 months ni pay so 1 cedi kra no ebi ma ti o ebi ma ba uko Instagram cred ho the Obofour de ma wo no eda ho obi aka wasem mampa choti me wa ba sori ho na me ni ho okọ asori okọ sofo no ba akọ ho ekoku sai na me pesa nkokoto sofo na mu me ne ye adwuma na ya me pesa me ka ma adwuma mu asem akiri obi 1 year 2 months ni pay so 1 cedi kra no ebi ma ti o ebi ma be do dun se di ntina ho metimi send 4 million 1 million sage na o ye adwuma ma osofo ne ntu aka o da so ye osofo esu de sa do ye nko a ye ni nui o ma ti abonti nyina ye o ma do ye entina me se me pesa me ka ma adwuma mu asem ko obi nti ase me na me ma bi nti a ho no me da so ye de e wo because me pade bi se me se kan wi ana me aso me establish me ma bebre me nwi ntimi sa ko trafia ye waste entina me wo ho se ye tia me kakra ma fa ne se nya me adwuma ana ono so kasa bi a wase onim ne wo ye entimi me ntimi nkoma ne pesa se ba ye adwuma ntinye ntua me ka be tem bia me fo se wiki bia me nya kaka ide ama ona wo se abla ne nam se wo de sum no se si ano ye ye den a wa ye wedding wo sum no was wo 550,000 once abatam the phone oje afi pedan ma wo banantrem mate ma me fa ne phone phone na oba yo ka tell me say wo use yam intimi fa phone ma obi na de brem from Belgium obi na de brem wo no wadanfo na so aka kire mi o osum kokrom se mu kopa bi atomo anya bi na yesi phone en bag na krampo sa phone fa brem na wo ti kra mi yes nko na wo de asemo ka ade a wo hu bia na wo ho me phone ni ho me fa phone wo ba o ka tell me say o ka na wo me ho on adwa on ka Motorola ba brand na menkan by Motorola and I'll be fine. Uma me de mouth till now. Afro se fa adwa phone brand.
ana me ese me ton oni me ye me de sua me status e de ko FM station o take FM madam hu ye adwuma ho say ya nka me ni obi amana to ana price e ba ho no me check ani misika kra na enso enti mama adam ntimi de bo osofo amane osofo de adoye de oye pa eya samu samso na abusiafo nkomo a ekọ so ewo yenia bema a na toto no ye cameraman edema Rev Obofour one ne kanchema na toto na ko one ne hihia awade na awade no entimi amaso eba ba mu na ekoko wi eche na tete o chiremu ana se de ntem ne ekọ na Rev Obofour ene arrange aware foforo edema ne cameraman na new day abaya stella aba bontel say de odisika pupu duro ena aba beto apono se bema no entua efa ema na ensem so no yet na eye eso na we de me di free eye epia broni eso an wo no ena ye di efri ni so utie stella ensem ene eye bema omutu na oye cameraman edema ye papa Rev Obofour asem no say na wo no me aye me na kakra wadi nche fancy no anything ele ate for me no ko bio so ba kan na mu su she na efa be mai wo mi woni se oba no ono so e kan bi oba o be ma ba be mu wo busuafo ye nya ho ade o se metu partner house onya so ono no kan na no to se be ma be mu wo busuafo but onya no ho ade onya hwe ano no atu ye no partner ho ene eja ni se abem na uhu bema ni teacher o say yes say bema no kwa asa mo kwa tutu oba de kan e dey fair bema no so bema no kan onu to be kan e dey different o say oba no kan e dey no no say oni bema ne wo ho ana omo ko fi ko we ni ewe na ni say wo buy na bema na so o kipi ana bema no say o be ka different and so you on what me wa show don't know who say oh say bema o kan ho na wonya kwa buhu abusuafo o se mi so nyi nsem de ne nke no anu nka mi so so ati ase na no so be ma mi so ba ya no so say David and no oba no kwa no o kan chima bi e wo beebi a do ti a wa me si dan ama wa no ba ye otne wo de na che se awo che di pe bi a be si dan a ye de ama na wo me hu ne se ne be ma wo se wo bibi si a wo bia ne se na wa be ka no na ye ko Obofour so anampo se menye ne general say pastors and so the kind of things that they do. One say most of the time we see series of these things happening. I stop room pins and I get on the can say get on master and no catch to pine. Or say Batman trend say Batman Babylon catch or no about say also for Obofour I catch and say or Barbie person worry Dabi or Barbie person worry. So I say you or no the Beman ela be ye so kunu na mo ba no via obema those cars ni nti what na amount for na rumors na amount for kan ya ka say e am power so rumors no say e ya so for no mo high e ya for no ma bo mu deliver stop for na for me no ba kan say mi ase o ma e fe ne say testimony bi no ba sani man ya say no mo ka say high e ya e for because put your body no ma say no kan say oba no o person trust oba ku no be ma na ware no no di nkan ba e Obofour say ko obepe okunu aware nti obepe okunu aware ye nim say o anya wo kama mai o na ye free o na o ni yere nti sa de na wo tu le here nti sa de ne mama nka o maache me do maache na o ko ware oba ye enya nya opini na me de be ma o de ne cars ni we no or ye we or the mom it means Obofour say am pa say na asem ne tie dia no no so wa ne ni bi na me council me san so aka AC pastors omo ye sa de we there are so many pastors who have obi aba won train so aba ware say that is say me ka first one nyam pa and let's look at the whole thing at this part. We are so obi about just about ya about obi amwade. Say be mani po na nka no kwa na so ba npo na nka no kwa. Otutu omenu mu nsem wie na say we yesem. Obekọ abusua no. No bisa abusua no. Se na boy no the background say be me
mo say or the Obafour be abroad say or the worry na I kosi sen I don't know ja so I say no Obafour no or Oba na say oni ba ba Oba o baby ana Oba no o baby no ohwe akola na say oni o me because say be no ehwe akola na say Oba we so o worry na ebia na o man akọ certain situations be more at the end of the day no I see wow so because they say I say the best na so the na so I say the best no on the bia no at the end of the day wow na I bought so I say certain things boy so we are careful about it oh boy I could share man can say Oba no be man me say be man be catch and say be Oba no can't maybe ah po ojan so be man do sika dia and the better on dia crowd dia wo sika wo ka e wu dan dia be say ojan so I say to o tin sa na ko bi hwehwem aka ko hwehwe Oba no e so no so ni masem say I am better be man ya no ne wo ho be man e jana na ana say na ne mo tie no free and our bestie. Who is an account? Oh, okay. I say yes, I say, only will be man. No one for head, no way. Say yes, idea, and then why didn't we say it? And so, my whole point said it. And because I asked an old book, what to say, only for the own book of the property. Now, I ever said, thank you, Oba, a bear or Sanka a Oba, a bear or day, Anna. Oba. Wotie Stella some the ababa to Jane ye nua be me so adia na wo de e kan ye enwo a o sha se sa na e course a na ye papa Rev Obofour e na arrange aware no de man cameraman so won waru obi a o sha na ne kwan so a eno na be ma no so wo jitu mu no na oyesika pefo ana na oba no so na ono nso no beko sofo ngongo pekunuma no sofo ene pekunuma eye e mana question we na me de ma so ani ni na wi ama you at a nursery but say e sana Rev Obofour ye dia na me ka say encha ye ena face to know aya adia e koso ba mi say papa bebre na shedan do see ye e fa sofo bebre ho and now so for only bebre na aba no so wo ye o church member na say o be mo ka o be mo a ya no putu so senka wo mu kwa bonten enkofa oba nye den enware no omo de onko mu nya ya ka church members na na mu nye den mu ware mo there are a lot of church be a minimum say top no get say obi po asema say na odi etuja odi ma mi akasa na oni mi edi hu enkita ho say o say instrument twese mehia bema me pese me ne ye de eware bema ne ben sopo ne pa akate sopo echi do ko no kita ne bible kura bibia de edema no na ya ye te so no na sem kare na re wo te so mo ye counseling kwa eden ewie na oba no mistaken no edi ekobo obusia eye den efri ba bi se nko de ye de kan ho ama ono ni ne boy na ye de etimi aware ba mistakenly no wanka sem na ye de antreb ni boy na no ne ye de oni ne etina etenu mwana na ase ye bank omu bisa ni scanner na ne be man bisa sa adentia na ase mi hu nyema kredit bi esochima na oba ni si mo pika so me bobusia to support you but after ban de na me nse me de metuaka enti na man de man kanchon era brand ye sanse so oye jimi po kakra nti okobo no support man de support oba me na ye council ne wi a se pese me ne de ware no oba wa ko bobusia ena so puisi sa de so bale tia ko bobu se na so wo be ma no ne oba be wa wan kan jo de le se nyo ba papa e wo se ye de ware so pu ni gu aware ni wa ma ware na ama so pu ni ma brand ye ni pe obi wa sorry ni mu ani church member tin bia ma boy ni ye den e ba be ware no enti we ya dia e koso enye Rev Obofour kwa na wa set example. This is what is happening in a lot of churches. Koso but nkofu enye de enche down for magin enye de elma so say na de koso so for betimi hu oba wo de oba ba na wo se wakoma wo oba no na ka wo pese one ne tra so for betimi share aka to so oba we de enye de me pere so ma wo ne ye wo ne tra wo be che mu ne che na so for no ne oba ko ne ye de esisa ho eye adia koso na so wo be ma me ka se o ye ni brifo wanya de o ta sumbo nyama ye nyinu nya ncha ne to ma wo bo oba ne kwasia o ti ase wo ti me ne oba entina na bi ene
member na mama bebre na your opportunity. So when we say oba every one no oh that but we say your back it so oba ni kitaka but we do obo in advance kakra say oba no ni bebre everything invitation na obo the dream na wo say member bebre na ba na ampebre for. What you say ampebre for mo pe abinda yeah can shake sa ene me tunum na wo so wo jam enu no mo ye de omo epe sa abin na wo so oba no waka ono no self made oba na bring ni mo jenya so wa apartment nice na one castle enu ne member bebre na ba na ye de epe omo pe so mo di omo no be brema wo oba no be do no wa be di bie enti kwase bono de ye de odi bu girl no na se bio se so tata na woni se girl ni say de ego ata no when I know na wo ta ko chancho ka se ye njia uka obofo chiti kama nkofu say ebe no obeka so ontua uka abonti do for ko rotimi to ka de e bi cho mo bi de sit na wo ni cameraman na wo china na 24/7 ye joan ontua uka and that time when dia de because onim so obu oba ne kwase na rebi na papa sama na oba tete onu ni semie de e wo bi ni ntinu e yo be chancho no de o dia kata so ento no be no wanya de ncha ye kwa na oba no tutu no de se ni sister pia e kan ye no e ti de na be ma e ware wo wutimi tu hu eni no e ye de e na no so na wo yi nyi nsani ye de e di ma no e percent yo ni se munim nyame senne na ka wanya badio ma ka mona na de papa no papa wu na me bu ma ni bi o ti fia wo wi dia e twene ne ho ono e na ka ba ka se ni se wo be ifo e to wa ka to wa yu je furu mu ma e de because of onkwasiado we mi friend onkwasiado e ti de na ti bi yin nsanya ba ku nyem mienu be to aso e di ma be ma on hye wo kawa na be ma hye wo kawa pra ne no mi say na wo ta one cell sister wo bu kwasia one sister what that was about the tuja anything nya ben no be ka say hey that girl we say minute na say no be dia and you say na me perform money dey say Ghana na e won obi ania bio obi ania da na mo so mu ma ni meme na and this wo ma say mba kakra bia obi en won mo be na bi so oba because obi an so bia we say bi we chaskele nto mo nya je o medo o mba be for you obi ape oba obi ante ninka na wakwa ede waka fa no but say eti unka ewo ayi radio to un ti se nsem yi ti se adaba be to be me bie no be pese onye oba se be eden e be tena enti oba no so no e fa be bi no me de subo ne eden e bo no e na be no bofo mistra be ni dem se sapa no ye dia ade a de entwe e na so popolo nso omo hye me no minim se omunim dia make an ade a omo ye de e ko oya sana mo dia me fin de e show ban to ba no e ka bi dia be ka no be ma ni mo ma wo so no wa fa wa de e di e so you are the cause of whatever that has happened on that time dia ka me hu ye so wo ni obi e wo na sa mo dom a e si de na wo so ko timi simu fi se me nye de me ma wo ni no enye de e ware na sorry mim na o person ni e na ka za santo e se bi o ma no me ni bi se mo ware o me di wo pa ba ware ni se be ya ka no ni e be de be wo ye sa na ti e ko so sorry bebre mu okay na niama ni ye yakwa ni se so pu no be ka cho se oba we ware no e chiru no na oba akwa ni de e hihye ho na jo oba efia enshuma akasapa eyiye na efia utie ye nua bayi ne nsem a wodi etu eye edwaya ne sese abaya stella nso ne demands a oda ba beto apono so ede ema be mana osha be ma wonu mo no wote wentimi antua wo kapreba demands we odi gu akonu be ma no obetua na ye de ebu a wana sika wode ato abonti a wode be ma no no ye no anu ana esa ko bi kra ka but hey kwase wo bunu ne enye sa 5000 ne we sika kra o esa ko bi 5000 pe mami every month be our better give 500 but woman say bema what did 500 to spend a month ebeka aklari yi na sika na so do 500 no mo beka so what I say in there so mo we need 500 there ana nipa no so yenya ka cho say e friend say wonya sika ya man a car wonya dai obana ne ne tin so ekoyi so what I say ana wan to waka say bema ne ba obedi na yin ya wa waka say wo Instagram
I'm here sure as a man for Instagram to tell my Ah, some video message to me how to me me share message to me come here me kwahwe awo Instagram ahia to me hu why do need any chesi kapa wo hon me and say e bi beba need to meet you akra obofo betua I know because at the end of the day I can't show my email it's over try to be clear indeed and away so I said so what for there what me for us say so for there what me for what now boa man for na wa ma de mo it what me for us say oba ne ba be ye de e ba say wa grandchild come medal no dey be in the song for the cry to because of the two for me so benya but for say boy need to meet you after work for bed obetua gwa go enim so on ehye no ono akase bi sika owo no no edia on pen eno na agrada ade be yeso ade no think about that we no stop to no we no be show it no there's scan e puso it oba no so pen mo a obenya it mean what is also be crown ka because be no put because okay the number of years and na from wo ho be see say no abanyim wo yini nsem kwa man sam aba benyim amanu ewie ma sa asem wele uba akasa uba wa wewe na kwasi asem se ne receive to o se 5,000 Ghana cedis 500 cedis a month only ashe asa what on wo cheap bi sa 500 million anya ka 500 Ghana 5,000 for 5,000 oh okay and also kasa the 500 Ghana a month only ashe like asa what on wo cheap uba no kwa what on so I think there is more obetimi enya yo everything for already a comment ni ebie no yambo ne total emfa emamo Anna me or say I agree with Obofour yeah 1,000% on the 100 or 2,000 akwa enso de about say asemo giant love or so Obofour is right but if he didn't give the chance to Agada like that will not happen. Some Kweku prince or say they are all fake una winni mo ye de aba na ye ka bin so ye fake will prove our day children on that they to them here will be some must was say only God know what is going on between Agrada and Obofour. They are all evil. Hey yeah Gladys from former the boss said Reverend Obofour is not Agrada's friend. Okay this is saying na wo mu twake bia any wo mo entem ebim Mary Edward de Abbas Obofour is good. I just love him. Prince Apia say I feel sad for Ghanaians for saying that Obofour is good. Yeah, someone who thought about at Prince Apia, bam. Ghanaian doesn't know him well. KU me or say fire in Soweto or not so idea and no. Yeah, someone Eddie Sunday about say as for me, I don't know Agrada and I don't like her about her or comfort side, but that Obofour, well, he is fake and devil. Hey, everything for more comments, no more passion. People I can remember at the said the Prince Appear with the Abbasi, and there's a mechanic. Johnny Ofori at our day about him. A pastor who was not even open the Bible to preach in the church to his congregants before end. I just don't know why people still love him because he is innocent. You guys are you guys serious or not? So at the so far no who is will be Bible move for every chida and so go for it the yeah one more a conscious free quotation I don't call news or call but I do news so Edmund Edia there about say Obofour is a disgrace to Ghana. Okay, Tana who know Eddie and so it will be an attention when the comments now about YouTube side one match say no na ehun say the aircon yeah Obofour on one or moon can emfa emma say omo enhye da ensupport no ewo ne nsem no ehu na ye kokoko share ye Facebook and so comment na ebinum ede aba no so anache say yenia Blessed Solomon there about very low sound. Okay, I think say I check am bibia okay. Yeah Bernard Estiam must say by their fruits we shall know them. Nyako Kingsford say prophet I beg you in the name of Jesus forget this lady. She is not a woman of God. You are a man of God, so don't tolerate this woman. Not just Obofour ne Agrada one in not the buy na omo so e dey etudia. Ye dey go body dey no e sia enesta. Dey e ko so yi
dodo na enko bi mu ewo wo mo ensoro a wo mo ewo mu wonye na dun bi abeme wo be ware no wonye na dun so wo be ware no ba enna so obe ensofo na ne sofo akan wan so edie ewo so won fa ye tetie enye wo yo na wonye de wondi ne sofo no ensem no so say wo ye ne spiritual father maybe so say be an spiritual father ne kan bibia ebetimi akon edi etia no na enunti no wo mo enioma wo mo ankasa no wo mo empe foto ben na mode ebema wo mo de afia fa wo foto to de nyata ye butwa to ha wo be preach ye nyensi ye ba we de metimi apon wa hye foto na ne butwa wo so ye nko ya mewo eka efa asemi yo kaka ni se osopo anya wunyankopon oye nipa te se wo a se ne moja eni nsuo edi ekusa ne wo mu sa na osopo no se ekonimo onye nyankopon inte ya munyan mure a modi e de modi ehye asoko the fact that your mouthpiece of God na nya me de baby chen man ka cho no nche se ono so no oye saint onye saint enti se wo wo ba na se wo do no a e wo so wo di wa kuma echi se ne osofo no so wo osofo ma mi a odi na kuma echi a oye de okwo ware no na aware ni ye fe ma no na wantie obi asem saa so e na wo se wo di wa kuma echi e fa oba se bi so wo nya oba aka na de ka mi ni ka to se dinka oba no mpa ye fe enya osofo na oba ko ka se osofo mpa to shemu ma mi se e bia oba yo ye kama e bi na osofo ne ni ye den echi no ho oba no ho ya dia esisi de wo sorry e be osofo ne di no ho to be ka to se me ware no by the time oba no ne oba no ye den chimp na enti wo na wo di asofo de chi ma wani nye den ma wani enna ho mu de nya asofo fo no be decide ama wo se I oba we na wo so ye de wo ware no enya no kwa se wo di mi ka se ni mo nyam ni mo no de ama sofo instead of say wo di ni mo nyam be de ebe me nyankopon enti asofo a ya wo ka che mo sai oba we di enya wo nyina mo bi wo wa no kra na o ka cho se bia oba we wo ware na emwa but na ka cho wo se wo ye chiche mu bompa ye ma wo hu ni oba ni na asa na o de akwakotu sofo ani na nye ni na sofo fo lo buka aye de aye no kwe wo sofo bi wa wo yi mama enkofo ma ware ne emu mo te ware na no omu breakfast ye ba because akwanse sofo ni mom na e ka ye ni ntino mo de ye de e so mo asem ye de enka enye bibia na wo se mo tie wo sofo wo se wa kata so no wo so se de nyakopo ama ne ngosra no de bia ma wo nipa da se ni to so ye pastor fam e fa oba no na bo ne ho mpaye na e be boa wo jo fiansoma efutu a wodi tudwa no ebia to fa wodi ma afefo ni maybe there ebeko ma okay because ma eti as a woman we are very powerful we are the most powerful gender okay say yenya powerful anka if it means sa ewiase nina that is something women have to understand we are very very powerful and it's your yes that makes certain things be okay so one man who kwanya bema bia intimi emu kwase if you don't say yes then it's a no for a man una bema who kwanya bi o na man say sex burden e be ko so kata online intimi man so that is something that women have to know it's more chindi say we are very powerful mama who kwanya emma mema emu kwase we are tired of it all. Yeah, brain. I mean, that way examples we've seen it all. Sometimes I feel that women or feel say, oh, they've not be well informed about certain things. But sometimes, let's say 1 or 2 stories now, the kind of things you think about, the way you can even advise yourself is good enough. So what the advice I'll be in the amount of friends. So put it to think more. Advice now, take it for yourself and use it to guide yourself. So as I said, that way you wouldn't go through certain things like this, or you wouldn't find yourself in any trouble like this. Na abusiafo said ye fiansoma na efia broni di wo monsem no atu edwa enu no ejidi ye se wafamu aba futo de etuwa de wa wo hwe bebo no na wuye de wuyi edi efiri mu wo ni se de ebi kan ye no emboa wa na wa ye de watu hufo ewo ho no
na aha na ebre ma ye kwan ama ye di edwumadie no asiem na se ene da edi kan ya chese obebe hwe ye ndia na chese wo hwere ade o wa hwere nyoma pa ye enti ene kan ho na subscribe to your channel no nia notification bell so say dey nya upload video bia anase ye call live a osusu wa hu notification na wo phone o laptop anase wo tablet so follow your IG page and your Twitter page so @tumajh_, Facebook and so too much GH na ene de me di dwumade ebaba so me din de akuasti kapa me cameraman and no gina fidin achi echinchim ye de ema ye Yansen Jamaica na ebiemo so ye engineer 1 ba ko epe wodidi wa ma me so be den yete hanom ye nana asante wosuju tu obia ya owo eno everything for aha ena me di mu definitely ye betan agi ehia ebi. Many have come and many have gone, but you are a great kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are